Sibuyele eSouth Africa abantu basibukelayo Ngonyama ingudlungudlu le ikabnormal imonto enkulu ethiwa izinimondo incwadi encane engafundeki ehlafaza amadolo bayifunda behlula ukhiye uvula konkokhiye umhluthuli oinhliziyo zabafokazana umahlomba abanzi ngokuthwala izono zabantu khona kanti emasondawo oqhumela linye uphinde ugcobe ngelinye siyabonga kakhulu nje kubantu abasibukela namhlanje ngoba sesithanda ukuthi uma sikhuluma namhlanje umuntu kahle kahle ngithi mina kubalekile ukuthi umuntu nomuntu kube uyena osukumela impilo ngoba akekho umuntu osukumela impilo yomunye uyazi uyabona abantu ukuthi basuke endaweni ehlukahlukene uthola abantu basuka koZimbabwe basuka koSwazini basuka koMozambique basuka zonke indawo lezi bako-UK basuke bezela ukuthi bafuna impilo so kube ukuthi mawusumbona umuntu kusazi umbona umuntu hawo usegibela imondo hawu usumbona umuntu impilo sihamba kahle lokho kwenziwa ukuthi umuntu emsuka sukumile wasukumela impilo yakhe ngathi ke kubantu uma sithina sikhuluma into eningi ngoba ngiyakhuluma ngabantu nabantu ngomthwalo wezono umthwalo wezono yinto esathi kumuntu sisenzela abantu abafisa ukuphakamiswa iyakhulu kodwa kungabi khona into abayiphethe esandleni omunye uzodideka umthwalo wezono basingena kuye kunabantu othola ukuthi basaba ukuthi uma ngifika ekhaya ngifika nezinto mina bayofika ebethini ekhaya noma lento engifika nayo njoba mhlambe khona umuntu ohlala ekhaya kubo maze efika nento mhlambe isigubhu ubona ukuthi uyofika futhi ekhaya iphindisa umsindo abona ukuthi umuntu futhi mayefika nento ebonakalayo uyophinde kube nomsindo so umthwalo wezono yini esikwazi ukuyenza ukuthi ayixhumane nayo kodwa ibe segazini njengoba uyayibona kunabantu othola baphila impilo enhle kodwa ayikho into ebonakalayo abayiphethe uthola ngoba into abasukenza ukuthi ayixhumane nabo so ke umthwalo wezono simenza ukuthi ukwazi ukuxhumana nawe ula ukhona ngoba usuke ephila emzimbeni wakho namba abantu noma uthothi nangomuntu uyafika athi umuntu ngikhuluma namathende kodwa manje kuyabangwa lapha ya angazi ukuthi ngenza kanjani siyakwazi sikuthathe umthwalo wezono sikufaka endlini yakhe sikhulumise naye bese sikwenza ngosiko lakhe nangomuntu athi mina mkhulu ngisindisiwe ngumfundisi kodwa manje leli bandla ngifisa ukuthi engathi kusasa linganda siyamthatha umfundisi lesimenze ukuthi akaphakame baningi abefundisi baningi abafundisi ukuthi abawazi amandla la ekhaya mhlawumbe nabanye basibuka khona abantu sibukele baningi osomabhizinisi futhi abasibukela esibenzile ukuthi impilo zabo kusasa zingafani nayizolo ngoba umuntu othanda impilo yakhe noma sekukusasa kodwa ifane nayizolo so ke kubantu bebeyitole ebanezitolo bafisa ukuthi izitolo ziye phezulu siyabenza abantu singabaniki lutho uma sithinta umthwalo kodwa sisebenza umuntu ukuthi mayihamba ikhona iconnection esixhumanisa naye ngoba sikwazi ukuthi sixhumane nemimoya thina ethinta imkhatha ngoba uma sithinta izinto ethinta ibhoke izinto ethinta imimoya exhuma noma ekwazi ukufika emkhathini so siyakwazi ukuthi bathinde sibakhulekele kuleyo moya ngoba abantu abaningi baye bedideka uma sikhuluma ngento ethinta imimoya njoba sikwazi ukuthi siyakhona ukuthi sihambe semathuneni sofike siyokhuluma nomuntu esalala siphinde sithi ake uvuke wena uphinde wenze nangomuntu impilo yakhe uyenze ukuthi iye phambili so into enjalo yinto ekhona emhlabeni kuhlukahlukeneke ngoba uma sikhuluma sihleke le ndawo abantu abaningi kulomuzi bawazi isikhathi eside kakhulu kunesikhathi beyazi le ndawo abantu futhi abaningi bakhile abaningi bacebile abaningi bafuni abaningi baganiwe bengena kuleli khaya leli enilibona esikhulu namhlanje eJimistini kwaNgonyama ngithe kubantu bonke abantu abaningi bahlale bekhala bethi bafisa ukuthi naleko koThekwini koDurban bayakhala abantu koDurban bayakhala abantu koLimpopo bayakhala abantu koCape Town bayakhala abantu koEastern Cape bayakhala abantu koMtubatuba so ngase ngithi mina no kodwa funa sikusho kubalekile ukuthi awufika uyinike isikhathi amathusi wakuphe ekudeni kodwa fika uzonyathela ekhaya kungcono ngenani ngamane kulungiswe indawo yokulala ufike ngoba lokuthi uzothona ufuna umuntu ukuthola estradini ufuna umuntu uposelwe lento leya ayikho right ngoba abantu abaningi bakhala nje ilezi zinto ukuthi bagijimisa ukuthi yena ufuna ukuthi umuntu akayoposelwa akenzele ukuthi kanti masithinta umuthi wempilo into ufuna ukuthi ayixhumane nawe ayifuna ukuthi uzoloku ukuthi wena ngiyoyilanda ngoba madlula kubantu abaningi ngoba usupoza lapha khona uzoyimukela khona uzoyithanda futhi ayoyidropa
uphinde futhi noma usuyilanda aphinde akhiphela kunike. So labantu abayibambayo awubazi ukuthi badlulephi ngoba kunomuntu othe phuma nje kuseni athi emsebenzini ajampa ibhadi. Kunomuntu othola ukuthi ngesikhathi athi umuntu wesifazana noma ithi indoda ithola intombi, kanti ithola intombi yakhipha isisu ayizange igeze. Esikhathi dibana nalo intombi usuhlalwa yilento engazange iwashe. So into eziningi abantu ezenzeka kubo kunezinto ezenzeka ungazi. Njengoba uthola ukuthi umuntu uyamnika umuthi sithi awugeze ngomuthi ebese uchitha endleleni ehamba khona abantu. So bese ufika wena futhi bese uyeqa lapho usuthatha lento wena ebichithwa kuloya muntu ngosewathi sikuthiwa akageza chithe usuyithathile vele. So yingakho kubalulekile ukuthi umuthi ubalulekile empilweni yomuntu. Ngibona abantu laba bekhuluma bethi hey kusindiswa inini, ayikho lento leya ngoba bayawudla umuthi ngomnyama kuphela ukuthi kudukisa isizwe. Akekho umuntu ongawudla umuthi emhlabeni. Uyazi umuntu umbona bese egula selele phansi phezulu ethi ngisene enyangeni kade ethena usindisiwe athani ngisene enyangeni ayekho umuntu owanginceda. So umuthi wonke umuntu uyawudla umuntu ophila emhlabeni. Imoto kuze ihambe iyawudinga upetrol. So ungalokhu ubona into zabantu ubona impilo ephilwe ngabantu uzuba nomono ngoba kunomuntu ozabe nenhliziyo agcine sethakatha. Khona umuntu othakatha nje ngokuthi ubona umuntu ukuthi umbona ukuthi nani amthakathele khona lokho inhliziyo embi. Gcina usuthatha gcina sewenza izinto okufuna ngabe awuzenzi kanti ngabe usunguma phandle nawe ube ukuthi ufuna ucabanga ukuthi yini ongayenza nje wena ukuze ukwazi ukuya phambili ngoba uNkulunkulu menginika izandla wanginika umqondo ukuthi awucabanga umqondo bezandla akulekelele ukuthi into ozoyenza kusasa ikwazi ukuthi ikuthathe ikubeke lapho ufuna ukuya khona. So asifisi emhlabeni kwanda abathakathi abantu abafayelwe ukufa akusimuntu abantu abafayelwe ukuphila ngoba ngesikhathi lokubuka nje ungasukumi gcina usumthakathi ube nenhliziyo embi gcina usumthakathi. So ke asikufisi lokho sifisa ukuthi kwanda abantu abazokwazi ukuthi mabephethe izinto bethinta izinto benzeke phambili empilweni zabo nomunye yazi kuhle ukuthi uma nibana nijabulelana ukuthi hey ndoda mina sengenza ukuthi hayi mase kuhle kakhulu lokho. So kodwa kufuna wena ukuthi uthathe usukume uyofuna impilo la ekhaya bakhona abantu abezinyanga uyafika umuntu athi mkhulu ngizofuna inyosi ufike usithi kulungile afika athi omunye umuntu ayimkhulu ngenyanga uzofuna into ethile ngoba angeke sikuvimbele uma ufuna into kodwa sikwazi ukuthi sikutshele ukuthi thatha into enje. Isinqumo sivela ukuthi wena yini oyidingayo. Isinqumo sivela ukuthi wena ufisa ukuthi impilo ihambe kanjani. So ilokho nje imvulu isiphakathi asinankinga aqhubeka izoma. Ilokho sifisa ukuthi kwenzeke empilweni yakho ukuthi awusukume uyofisa ukuthi nalapho namathunga kuphi kodwa sithi abantu bonke basemzansi nabangaphandle la ekhaya bamukelekile enambeni kaNgonyama ethi u076 u70 u55 u1 u9 u6 u076 70 55 196 bese kuthi abantu abakhona lapha ko YouTube bazochofa ngabathini labo ukuthi bayabathini ukusilandela futhi nalabo commentayo. Siyabonga kakhulu, sibonga kakhulu kubantu bonke kodwa la ekhaya wonke umuntu wamukelekile ngegama likaNkulunkulu ngegama lenkosi. Siyanithanda kakhulu ngathi ningahlengeka nisafisa ngoba khona abantu abahlale bekhaya bethi mkhulu siyafisa kodwa amandla wekho sifisa ukuthi naloyo lokhu esehlele ethembeni kodwa engathi uNkulunkulu nabako bengamkhumbula kusasa ukuthi agcine kwazile ukuthi ayishintshe impilo ngoba ngithe angithanda umuntu othanda ukuthi ikusasa lifane nezolo. Ufuna kushintshe izolo lakho lingafani nekusasa. So ilokho sifisa ukuthi abantu bakwazi South Africa yonke sinithanda kakhulu ke uNkulunkulu abe nani. Siyabonga.